Hey, sanibonani bafowethu. Hey, ngibingelele lapha. Abafowethu impela. Hayi kade nganicinga. Abafowethu ngifuna sikhulume ngala ingwenya le. Bathi-ke lo mjida lo bathi uwandile eduba AK-47 thula mntanami la ekhaya khona ivolovolo. Ya, cha ukuthi abaningi-ke bayawazi amagalelo lo mjida lona. Njengoba nazi-ke ukuthi uwandile eduba mfethu akakori noma abe yiliphi igoli. Igoli akalikorayo, igoli ozoluhlezi ulikhumbule ukhulume ngalo isizini yonke, yabo. Ngicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs bafethu lapha ngingalisho nje ligcwale umlomo, ngingananazi, ngingafihli ukuthi cha la sinomdlali la. Sinomdlali okwazi noma nje ngisho ukuthi ongekho selfish, odlalela i-team, yabo. Ngicabanga ukuthi besingenawo umdlali ofana naye lo mjida lo, yabo. So lo mjida ukwazi ukuphasa ibhola nala engakhahlela khona, yabo. Mawubuka nje le game le yebhakaniya, omunye laphana ozovela akhahlele noma kube ngithi nje kwakuwulelebho, wayezovele akhahlele uLelebho lapha. Mara u-AK-47 thula mntanami la ekhaya khona ivolovolo, wehlisa igazi, yabo. Wehlisa igazi, wafuna ukwenza izinto ngendlela e-right, yabo. Waphasa kahle and uphase umdlali besingamnakile sonke, yabo, besingamnakile sonke, yabo. Waphasa lo mjida lo mfethu, ayi lo mjida lona ngiyayibona lento eyayibonwa uMnabisi mina ukuthi lo mjida umdlali lo, akusiwo umdlali nyana, umdlali bafowethu. Ngicabanga ukuthi uzosisebenzela in future lapha ku-Kaizer Chiefs. Kakhulu futhi kakhulu. Ngicabanga ukuthi kumele athole nje i-game time. Angahlali ebhentshini, yabo, angahlali ebhentshini abe khona igame negame lo mjida. Uzosisiza kakhulu, uzosisiza ukuya phambili iy'ngane zakwethu. Bafowethu, cha hhayi ngibonge mina. Nibe nobusuku obuhle bafowethu.